Bola tsara vaoka malagasy jiaby. Nianatsika mba mikorokorana kely. Atsika mikorokorana kely. Tsy ataotsika lava raha ty. Satria zaho mahita raha anatin'ny Facebook ao. Zaho tafitokiky. Zaho tafitokiky. Mahita raha anatin'ny Facebook. Momba ny hoe tsy mihety ndraiky sakalava ino. Za ndraiky aloha za tsy miditra amin'io. Satria tsy important aminanakay. Momba ny hoe lelay tsy mihety manangy sakalava, lelay sakalava manangy tsy mihety, io tsy important aminanakay. Satria ino antony? Tamin'ny andron'ny fanandevozana, za tsy miteny hoe fanjanahantany, fanandevozana. Any ambony any le raha. Tamin'ny andron'ny fanandevozana. Tsy mihety ndraiky sakalava reo miady. Nany Madagasikara. Tamin'ny andro fanandevozana volaniko zany. Fa tsy hoe tamin'ny andron'ny fanjanahantany hafa zay. Tamin'ny andron'ny fanandevozana. Satria nisy fanandevozana nanandevo. Tsy mihety ndraiky sakalava reo nitambatra. Reo nitambatra reo niady. Tamin'olo mpanandevo. Tamin'olo mpanandevo. Iza reto mpanandevo reto. Tsy mihety ndraiky sakalava reo miaraka. Reo nitambatra. Niady tamin'olo reo mpanandevo reo. Keniany ty. Avy le raha. Tsy mihety ndraiky sakalava koa. Reo koa podiady. Tokony tonga saina tsika vaoka malagasy. Tokony tonga saina tsika. Indrindra fa tsika boka mifaritra. Tokony tonga saina tsika. Zao tsy miditra momba ny hoe tsy mihety resaka hoe tsy mihety ndraiky sakalava. Misy manangy tsy haiko sakalava, lelay sakalava tsy mihety anareo jiaby, eo anareo famoreo. Fa tamin'ny androny fanandevozana tsy mihety ndraiky sakalava. Azadino tsara zaka teneniko ty. Tsy mihety ndraiky sakalava. Reo nitambatra reo niady. Tamin'ny reo nanandevo atsika. Nanandevo olobe tsika. Zao 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 vao miteny gaga zao. Gaga zao volaniko. Satria ino antony? Miova marina ty tantara ty miova. Tamin'ny andro Rajoelina. Sy ny tariny. Tsisy malagasy nasaky ny teny. Tsisy malagasy nasaky ny teny. Raha tsy zao Luc Hervé. Zao Luc Hervé no ny teny voanalohany ny teny hoe
mitongava saina atsika, mifoaza. Zeo anareo hitako anareo kara anareo mifoa, fa anareo mifoa matory. Fa misy raha ambarako aminareo, anareo vahoaka malagasy. Tsy haiko na ohatra hoe anareo matsapa zaka teneniko ty, na tsy tsapanareo izy, fa teneniko aminareo, anareo vahoaka malagasy. Nanomboka hitanareo tsara atsika ho avy amin'ny faritra. Hitanareo tsara atsika boka amin'ny faritra. Misy lohany ampanjaka, misy lohany ampanjaka misy telo. Nitapaindreo lohany ampanjaka reo, nandesindreo taty en français ty, ivelany aty. En français eto, lohany ampanjaka telo reo. Efa ela zao miteny hoe misy lohany ampanjaka ty, lohany ampanjaka ty. Lohany ampanjaka reo mila mipody amin'ny tanitsika Madagasikara. Efa ela zao miteny an'izay. Jereo fa misy vidéo mikasika an'izay. Hoe misy lohany ampanjaka, lohany ampanjaka avy amin'ny faritra. Nitapaindreo nandesindreo aty en français ty. Ary zaka zany misy tantara anatiny, tantara malagasy. Azadino zaka teneniko zany, apodiko amizay izy. Nanomboka fa lohany ampanjaka malagasy reo telo reo. Tsy haiko avy aiza reo, fa reo misy boka amin'ny faritra amin'ny tany misy anay ihany. Nanomboka reo lohany ampanjaka reo, napody nandeha Madagasikara any, reo lohany ampanjaka telo reo. Tsy haiko ampanjaka boka fa izy io misy amin'ny taninay ihany, boka aminay ihany. Nanomboka io nameny la France lohany ampanjaka hoe io lohany ampanjaka anareo. Hitatsika jiaby zaka zany hoe io lohany ampanjaka anareo. Mipody amin'ny tanitsikany, zay mahatonga atsika vahoaka malagasy, zay mahatonga raha jiaby karaha ngengeny. Nanomboka lohany ampanjaka iny tonga amin'ny tandrazany, anareo vahoaka malagasy, anareo karaha manomboka ngengeny. Anareo tsy mieritreritra hoe ino tokony ataotsika zeo ty. Nidiniko tsara le raha. Nanomboka volaniko lohany ampanjaka malagasy, nameny la France hoe izy io andesinareo mody. Eo vao mahita amizay anatin'ny Facebook ty anatin'ny Facebook ty, malagasy lasa ngengeny, karaha lasa daladala, lasa nifoa, miteniteny, lasa karaha niteny. Teo izy tamin'ny andro radio le izy natory, fa zeo ty fa tsy natory koa fa izy eo. Nanomboka tamin'ny lohany ampanjaka. Zaho fa niteny taloha tany, misy lohany ampanjaka. Lohany ampanjaka atsika aty andafa ty. Fa niteneniko raha zay ranoko faela zay taloha tany. Lohany ampanjaka atsika, lohany ampanjaka tsika malagasy aty andafa ty. Nitapaindreo vazareo miaraka nitapaindreo borzanyreo, reo borzanyreo. Tsy miety fa reo borzanyreo. Nitapaindreo nandesindreo taty andafa ty. Fa nanomboka amizay
napody am'izay le lohany ampanjaka iny vahoaka malagasy manomboka jeudi mibalaka miteny misokatra lohandreo ary reo misokatra lohandreo io miteny raha tsy fatao manano raha tsy fatao oka zava tsara le raha teneniko zany nanomboka lohany ampanjaka nangalaindreo vazareo napodindreo Madagasikara any zeo malagasy vahoaka malagasy zay manana telefony mety miteny manano zay raha tiany tenenina fa hoe zaho mila beze zaho mila beze zaho mila mahazo olo mijeranakay isaka zaho anatiny zaho manano levo non tsy karaha zany fandehanan'le raha oka zavatsara fandehanany satria jeudi miaraka tonga lohany ampanjaka iny nisokatra jiaby lohany betrony amboa betrony ino éléphant betrondreo jiaby nisokatra satria tonga le lohany iny satria iny mitsy napatory malagasy le lohany iny fa raha fa tonga amin'ny tany le lohany zeo am'izay malagasy manjary manano n'importe quoi manano raha tsy fatao kiangataiko aminanareo anareo tsy miety anareo vahoaka tsy miety manerana Madagasikara anareo vahoaka tsy miety manerana Madagasikara ndraiky anareo Sakalava oka aza maneky apedivina aza maneky mila apedivina hoe Sakalava mila miady amy tsy miety Sakalava ndraiky tsy miety ro miaraka reo miady rango zay Sakalava ndraiky tsy miety reo miaraka niady fa oka zay aza maneky anareo tsy miety mila miady amy Sakalava ary anareo Sakalava oka anareo tsy ady amy tsy miety fa hitatsika fandehanany raha ty izy ty resaka politika misasany mila manararoatra hoe io tsy miety ndraiky Sakalava mila iady aza maneky ary oka anareo miteny hoe zay influenceur anatin'ny Facebook ty fa nareo tsy influenceur manditra Luc Hervé oka zavatsara aminanareo tsara zany niza hoe zay influenceur anatin'ny Facebook ty anatin'ny réseaux sociaux anareo tsy mandilatra nanakay oka zavatsara zany niza oka zavatsara zany izy io laza io anareo miteny zay mila laza izy io laza io tsy milangataina ambelao malagasy manome lazanao fa nao aza mila malaza mangataka laza zao tsy mangataka laza amin'izaniza satria io laza io zao Luc Hervé zao tsy mangataka lazalaza amin'izaniza malagasy satria io laza io tsy azahoako vola
io tsy azahoako vola laza io zao tsary ny namen'olo vola fa hoe zao nalaza zao tsy oka zava-tsara zany atsika côté mitongava saina atsika raha ohatra atsika jiaby miteny fa hoe atsika olo malaza anatin'ny Facebook ato tokony miteny fa zay mila zahay avy amin'ny faritra zay mila décentralisation province autonome zany ro tokony ataontsika avy amin'ny faritra hoe zahay karaha hoe za mahita hoe anareo jiaby anatin'ny Facebook ao reo anareo miady reo anareo tsy miety reo anareo sakalava reo anareo miady mifamono fanompanompa anatin'ny Facebook ato io ro tokony tenenareo zay mila province autonome zay mila décentralisation fa ho hitanareo fa tsika lasa fa tsy ato anareo apedivondreo anareo apedivondreo zao tsy miety zao sakalava zao tsy miety avadika atsika amizay le raha hoe zay mila province autonome zay mila décentralisation marina savanty fa aza maneky apidirindreo hoe anatin'ny cinémandreo satria ino antony anareo tsy miety anareo miady anatin'ny ao io anareo sakalava anareo miady anatin'ny ao io hoe tsy miety zay sakalava izy io ne tia mborzany reto borzany amboalambo reto amboalambo reto tiandreo ne atsika miady io ay oka zava-tsara zaka teneniko zany tiandreo atsika miady io ary tiandreo atsika mifamono io amizay reo malalaka libre reo manao zay raha tiandreo atao mitongava saina atsika mitongava saina nareo tsy miety mitongava saina nareo vahoaka tsy miety izy io tiandreo hoe atsika samby amboka amin'ny faritra atsika miady io anareo miady io anareo mako anareo famaly ao io anareo fanompanompa ao io fa tsy hainareo fa bory zany amboalambo reto reo profity io mahatonga zao merina zao ne merina zao miteny bory zany amboalambo reto mba mitsangana koa merina reo bory zany amboalambo reo andeha iady aminanakay zao miteny bory zany amboalambo fa anareo tsy miety tsy miteny hoe bory zany amboalambo anareo sakalava tsy miteny hoe bory zany amboalambo fa zao merina zao miteny bory zany amboalambo reto misangana koa reo miteny am'zany hoe anao Lukerve tsy sakindreo tsy sakiny reo bory zany amboalambo reo satria zao karazana raiky amindreo aiko tsara karakory reo manino re tsy miteny mbarakony manino re tsy miteny hoe Lukerve miteny bory zany amboalambo manino re tsy miteny satria zay karazana raiky zay raha ohatra re miteny ho hitandreo tsara fa anareo tsy miety ndraiky sakalava oka tsara zay anareo aza miady satria izy koa anareo miady io ne raha tadiaviny reto bory zany amboalambo reto hoe anareo mila pedivina de raha fa pedivina anareo
miady anareo de reo miteny reo miady reo samby reo ke karakory ma zany andeha anomezana io i province autonome io zany zaka tiany bory zany amboalambo reto bory zany amboalambo reto ke okanareo mitambarinareo tsy miety anareo ndraiky sakalava mitambarinareo fa nareo aza maneky mila apiedivondreo fa reto bory zany amboalambo reto manino reto tsy miteny hoe Luc Hervé miteny bory zany amboalambo reto tsy sakindreo okanareo milamina nareo tsy miety ndraiky sakalava milamina nareo fa aza maneky ampidirindreo anatin'ny cinémandreo fa tanjonatsika raiky tanjonatsika jiaby raiky atsika mila décentralisation province autonome zay ndro tokony teneninareo anareo tsy miety ndraiky sakalava hoe tanjonanay province autonome décentralisation zay ndro tokony raha tatainareo anareo tsy miety anatin'ny Facebook ty ndraiky sakalava fa tsy hoe mila mapiady atsika samby atsika baseky zay zo raha ambarako anareo koa anareo tsy miety ndraiky sakalava ambarako anareo izy ainareo tsara anareo tsy miety ndraiky sakalava atsika mila mangataka amin'ny filoham-pirenena Mikaely momba ny visa a Madagasikara io amin'io ambassade de France io maro aminanareo vahoaka malagasy mangataka visa amin'ny ambassade de France anareo tsy mahazo kanefa ny droit ny visa nareo tsy mipody zay ndro tokony raha atsika anareo tsy miety anareo sakalava zay ndro tokony raha iadivatsika zao ty hoe ino antony zahay malagasy mangataka visa amin'ny ambassade de France zay tsy mahazo kanefa ny droit ny visa anay angalainy ambassade de France zay ndro tokony iadivatsika zay ndro tokony tenenitsika anatin'ity réseaux sociaux ty fa tsy hoe tsy miety ndraiky sakalava le raha tokony mampandroso atsika ndro tokony tenenitsika jiaby hoe ino maantony anareo frantsay anareo européana tonga amin'ny taninay anareo tsy mangataka visa fa anareo manefa 50 € anareo miditra amin'ny taninay kanefa ny zahay mangataka visa refusenareo kanefa ny zahay manefa droit ny visa zay ndro tokony oka zavatsara zay ndro tokony ataotsika maresaka anatin'ity Facebook ty réseaux sociaux ty am'izay mba ho hitandreo reo mpitondra atsika reo hoe tsy mety raha fa mangataka visa anao refusé apodio le vola apodio le droit ny visa zay ndro raha tokony tenentsika anatin'ny Facebook fa tsy hoe resaka hoe tsy miety resaka sakalava resaka ampela hoany io tsy important
fa le malagasy mangataka visa manefa droit visa amin'ny ambassade de France tsy mahazo visa sady tsy mipody le droit visa zay ro tokony iadivatsika zay ro tokony iadivatsika hoe ino antony zay manefa droit visa kanefa zay refusé visa tsy mipody volanay mazava tsara raha teneniko zany fa tsy hoe resaka tsy mihety sakalava be tsy misaraka ino zao Luc Hervé hitanao zao Luc Hervé ty zao Luc Hervé ty oka zava tsara aminanareo zao nanambady Antandroy ndraiky Betsileo mamano zanako Antandroy ndraiky Betsileo karazanazy Antandroy ndraiky Betsileo oka zavatsara zany zao Luc Hervé ty zao misy avako nanambady tsy mihety ndraiky sakalava jiaby zao Luc Hervé ty avako nanambady tsy mihety ndraiky sakalava zanako misy zanako naterako misy liony Antandroy ndraiky Betsileo zanako naterako Antandroy boka Bekily any io Bekily io hitanao tatandraza io za miteny tatandraza io izy valaiko boka Bekily ao am tanana tatandraza io ndraiky Betsileo ke okatsika aza maneky atao fitovana hoe ty tsy mihety ty sakalava non aditsika zay mila décentralisation zay mila province nay autonome zay ndo tokony iadivatsika tatataitsika anatin'ny Facebook ty zay ndo tokony ataotsika ke manombokony any mangataka aminanareo za voaka malagasy indrindra fa tsika boka mifaritra raha fanao te hitatatata alohany nao miteny teneninao zay mila province nay autonome zay mila décentralisation zay ndo tokony teneninareo hoe zay mila province nay autonome anareo avaratrany anareo atsimo any zay andrefanany zay ndo tokony nde atsinananany hoe zay mila province nay autonome raha ohatra mila manifestation atsika jiaby miaraka manifester samby amin'ny tany manifester mitondra banderole zay mila province nay autonome zay mila décentralisation zay ndo tokony iadivatsika fa raha tsika tsy mila miady mombany hoe foko tsy mihety sakalava ambela hoany io tsy important ambela hoany io fa aditsika mbola lavitra aditsika lavitra zao tena aminanareo fa apodiko ndraiky izy io zanakanakay aty andafy aty misy lio Betsileo ndraiky Antandroy zanako avanakay koa mbola nanambady tsy mihety ndraiky sakalava fa oka amizay io zao miteny hoe borzan reto io zay samby zay io fa tsy anareo zay samby zay io
baseky zay fa mbola maro atsika manana filoham-pirenena zeo io makoa lay fa tsy bogosy io makoa lay fa tsy bogosy karaha bitro lay iny andrajoelina iny mitsangana atsika boka mifaritra mitsangana atsika manana filoham-pirenena zeo ty makoa lay fa tsy bitro lay karaha tenenareo zay mila bogosy ainareo zeo aya anareo miala pani bogosy lasa Dubai anareo tavela eo anareo jiaby tavela eo anareo jiaby mitene filoham-pirenena bogosy fa zeo ty filoham-pirenenanay makoa lay mitovy aminay mitongava saina vaoka malagasy mitongava saina aza maneky apedivin'olo atsika indrindra fa atsika boka mifaritra aza maneky satria reo bourgeois reo karaha andra ia Ravalomanana hery Rajao sy ny taririndreo reo miamby occasion reo miamby hoe reto tanindrina reto iady reo samby reo eo reo miprofity fa oka zavatsara mitongava saina reto bourgeois reto amboalambo reto nambarany Luc Hervé zao Luc Hervé miteny an'izany reto bourgeois amboalambo reto reo mila miprofite occasion reo mitongava saina atsika boka mifaritra jiaby mitongava saina oka atsika ho tonga saina aza maneky milanovandreo ataondreo cinémandreo reto bourgeois reto zao ndreo miteny an'izany reto bourgeois amboalambo reto mitongava saina atsika fa raha ohatra anareo tehiteny anareo mila buzz anatin'ny Facebook teneny zay raha tsy mety hoe zany zaka tsy mety amin'ny taninay zany zaka tsy mety amin'ny taninay anareo teneno zaka zay anareo mazo buzz fa hoe aza maneky mila pedivindreo atsika samby atsika avy amin'ny faritra tandremo zay fa reto bourgeois amboalambo reto zao ndreo miteninandreo bourgeois amboalambo reto reo mila profite occasion mais mitandrema atsika